ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Віру в Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, і у Єсуса Христа, Сина Його, одиного Пана нашого, який був початий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований. Зайшов до тхлання, третього дня воскрес, узійшов на небо, сядеть праворуч Бога Отця Всемогутного, оттуль прийде у хвалі судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, вострашение померлых, житие вечное. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливо, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без граху першородного зачатая, Молися за нас, кто в Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, пробач нам провины наши, заховай нас от огню пеки. Проведи все души на небо и допоможи особливо Ты, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця першая частки радостной звествования Наисвятейшей Панне Марии. Посланный был ангел Габриэль от Бога в место Галилейское, называнное Назарет, да панны зарученной с мужем имем Юзов с дому Давидова, имя ж панны Мария. И сказал ей ангел: не бойся, Мария, бо ты знайшла ласку Бога, вот зачнешь во улоні и народишь сына, и даси ему имя Иисус. И сказала Мария: вось я слуга Пана, нехай станется мне поводле Твоего слова. Хлеба наша, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь.
нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, кто в Тебе порятунку шукає. Пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекельна. Проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця другая частки радостной, отведены Панной Марией, святой Альжбеты. Мария хутка пошла ў горную краіну ў месца Юдзіна. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ў яе лоне, і Альжбета напоўнілася Духом Святым і сказала: «Благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго». Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами,
и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає. о мой Иисус, Пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекельна. Проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця третя частки радосної народження Збавці нашого Єзуса Христа. Пайшов так само Юзов з Галілеї, з города Назарета в Батлієм, каб записатися з Марією, зарученою з ім жонкою. Калі ще не були там, надышоў час народить її. І народила сина свого першородного, сповела його і поклала у яслі, бо не було їм місця у заїзді. Хлеба наша штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає. о мой Иисус. Пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекельна. Проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність.
Таємниця четвертая, часткі радаснай, ахвяравання Пана Езуса ў святыні. Калі скончыліся дні ачышчэння іх паводле закона Маісеева, бацькі Езуса прынеслі яго ў Іерусалім, каб прадставіць перад Панам. Як сказано ў законе Пана, каб кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу было прысвечана Пану. І каб прынеслі ў ахвяру, як сказано ў законе Пана, пару туркавак або 2 галубкоў. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды и на веки вечные. Амин. Молися за нас, кто у Тебе поратунку шукає. Прабач нам правины наши, захавай нас от огню пекельна, проведи все души на небо и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця п'ятая, часткі радаснай. Езуса Христа знаходзяць у Іерусалімскай святыні. І калі было яму 12 гадоў, застаўся Езус у Іерусаліме. Праз 3 дні знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягонным. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты меж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливо теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без граху першородна зачатая, Молись за нас, кто к тебе пороком пускай. о мой Єзу, пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекель, проведи все души на небо, и допоможи особливо Ты, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Твоей обороне отдаемся.
наверное, скоро будет уже служба, так. Ну, если успеете, но не знаю. А кто ее знает? Но сегодня я не знаю, как будет. Где-то обычно до часа бывало. Христос Пан, повставши з гробу, алілюя, алілюя, радость дав своєму народу, алілюя, алілюя, дав життя без шкодування, алілюя, алілюя, для грешних ратования, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні першу суботу місяця збираємося, каб про заступництво Найсвятейшої Панни Марії просить Бога о потрібних ласках для нас, для нашого збавлення. Вітаємо у нашій супольності усіх пілігримів, які прибули в цей день сюди в Національний санктуарій, особливим чином вітаємо дітей, у яких закінчується Білий тиждень з Воропаєва, які у неділю була перша комунія. Гэту святую мшу ахвярую ва ўсіх тых інтэнцыях, з якімі пілігрымы звяртаюцца да Бога праз заступніцтва Богородицы. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы годна могли скласці найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты усім, хто у Тебе вірить, дав нове життя у сакраменті Христу, аховує одроджених у Христе Твою нестомною опекою, каб яны могли супростоять спокусам и заховать ласку Твоего благословления.
праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у бойзе перад Панам і напаўняўся суцяшэннем Святога Духа. Калі Пётр абыходзіў усіх, прыйшоў таксама да святых, якія жылі ў Лідзе. Калі ён знайшоў аднаго чалавека па імені Эней, які ўжо 8 гадоў ляжаў у ложку спаралізаваны, Пётр сказаў яму: «Эней, Езус Христос аздраўляе цябе, устань і засцялі свой ложак». І той адразу ўстаў, і бачылі ўсе, хто жыў у Лідзе і Сароне, і навярнуліся да Пана. У Яфе была адна вучаніца па імені Табіта, што азначае сарна. Яна рабіла шмат добрых учынкаў і раздавала міласціну. У тыя дні яна захварэла і памерла. Яе абмылі і паклалі ў святліцы. Лідда была недалёка ад Яфы, і калі вучні даведаліся, што Пётр там, паслалі да яго 2 чалавек з просьбаю: «Прыйдзі неадкладна да нас». Пётр устаў і пайшоў з імі, а калі ён прыбыў, увялі яго ў святліцу. Усе ўдовы абступілі яго з плачам і паказвалі яму тунікі і вопраткі, які рабіла сарна, жывучы з імі. Пётр, адправіўшы ўсіх са святліцы, стаў на калені і памаліўся. Затым звярнуўся да цела і сказаў: «Табіта, устань». Яна адкрыла свае вочы і, убачыўшы Пятра, села. Ён падаў ёй руку і падняў яе, паклікаў святых і ўдоваў, і яны ўбачылі яе жывую. Пра гэта стала вядома ва ўсёй Яфе, і многія паверылі ў Пана. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы. 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 Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы для мяне. Келіх збаўлення ўзніму і буду заклікаць імя Пана. Чым аддячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы. Выканую абяцанні свае дадзеныя Пану перад усім народам яго. Каштоўная ў вачах Пана смерць яго святых. Чым аддячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы. Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, Ты разорваў мае кайданы. Я прынясу Табе ахвяру хвалы і буду заклікаць імя Пана. Чым аддячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Словы Твае, Пане, ёсць духам і жыццём.
Ти маєш слови життя вічного. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час многія з вучняў Езуса казалі: «Цяжкая гэта мова, хто можа яе слухаць?» Але Езус, ведаючы, што вучні ягоныя наракаюць на гэта, сказаў ім: «Ці гэта спакушае вас? А калі ўбачыце Сына Чалавечага, які будзе ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух ажыўляе, цела ж ні на што не прыдатнае. Словы, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём. Аднак ёсць між вамі тыя, хто не верыць». Бо Езус ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць. І сказаў: «Для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзеным яму айцом». З гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Езус сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця. А мы паверылі і спазналі, што Ты ёсць святы Бога». Гэта слова Пана. Кніга дзеяў апосталаў, якую чытаем на працягу велікоднага перыяду, расказвае пра тое, як хрысціянства распаўсюджваецца ў гэтыя першыя дзесяцігоддзі пасля ўваскрасення Езуса Хрыста. Мы бачым там гэтую паступовасць распаўсюджання добрай навіны па свеце, пачынаючы з гэтай святліцы, дзе апосталы перажываюць пасланне Духа Святога і нарэшце завяршаючыся ў Рыме. Але кніга дзеяў апосталаў, апроч гэтага, расказвае таксама нам пра тое, як і чым жылі хрысціяне, вось гэтыя першыя хрысціяне, якія чулі непасрэдна ад апосталаў, ад сведкаў пра ўваскрасенне Хрыста. І мы бачым, што гэтая першая супольнасць хрысціянаў, можа, першыя супольнасці хрысціянаў у розных мясцінах, яны вельмі адрознівались ад тых супольнасцяў, якія ёсць у нас цяпер. Адрознівались не толькі тым, што, можа, не было такой структуры гэтай супольнасці, як цяпер, так разбудавана гэта ўсяго, не было такой іерархіі, але адрознівались таксама тым, што гэтыя першыя супольнасці мелі вельмі шмат у сабе людзей, якія мелі той альбо іншы дар. Апостал Павел пералічвае гэтыя дары ў пасланні да карынцянаў. Гэтых дароў сапраўды вельмі шмат. Але гэтыя дары, якія мелі людзі, яны за мэту мелі не тое, каб чалавек меў гэты дар, але за мэту, з якой Бог дае гэты дар для верніка, для таго, хто ўваходзіць у гэтую супольнасць, з'яўляецца тое, каб гэты дар служыў супольнасці. І мы бачым, як гэта адбываецца праз тое, што розныя людзі у межы таго, што яны атрымалі ад Бога, імкнуцца служыць супольнасці. Мы сёння чуем пра апостала Пятра, які, маючы тую моц, якую дае яму Езус, ён чыніць вялікія цуды. Ён аздраўляе чалавека, які быў доўгі час паралізаваны, ён уваскрашае гэтую жанчыну ў Яфе і таксама шмат іншых цудаў. Мы чуем, як апостал Павел неаднойчы, маючы такі, можа, дар бачыць то альбо іншае, можа, у іншым святлечым апосталы ці нейкія іншыя вучні Езуса, ён нават апостала Пятра часам кажа: «Ты дрэнна робіш, бо паступаеш несправядліва».
І так можна казаць сапраўды пра вельмі розныя дары, якія мае чалавек. І гэта вельмі моцна адрознівае гэтыя супольнасці першых хрысціянаў ад нас. Адрознівае таму, што неаднойчы у нашых супольнасцях, у якіх мы знаходзімся, у парафіях альбо іншых нейкіх супольнасцях, гэтыя дары мы маючы, альбо іншы нехта маючы, мы імі не карыстаемся для дабра супольнасці. Сапраўды шмат разоў можна сустрэцца з тым, што чалавек, маючы той альбо іншы дар, ён вельмі хоча, каб гэты дар у яго быў. Ён нават можа і казаць, што мне ёсць гэты дар, але разам з гэтым не карыстацца ім для дабра супольнасці. І гэта вядзе да таго, што нашыя супольнасці, якія збіраюцца вакол Езуса Хрыста, яны не ёсць тымі святымі, пра якіх нам кажа кніга Дзеяў апостал, называючы ўсіх вернікаў святымі. Бо мы вельмі часта гэтыя дары, таленты, якія атрымліваем ад Бога, пакідаем сабе. Мы лічым, што гэта наш дар, і мы не павінны гэтым дзяліцца ні з кім іншым. Мы сядзім і так, можа, трымаючы гэта ўсё ў нашых руках, не хочам выпускаць, каб падзяліцца гэтым з іншымі. Бо баімся, можа, згубіць, бо баімся паказацца нейкімі не такімі. Але мы бачым з кнігі Дзеяў апостал, якую яшчэ будзем чытаць увесь гэты велікодны перыяд, што там было і ўсё інакш. Чалавек, які нешта меў, ён прыносіў гэта ў супольнасць. І маецца на ўвазе не толькі матэрыяльныя даброты, але перадусім тое, што тыя дары, якія ён атрымаў ад Бога. І для нас вельмі важна, каб гэты час, велікодны час, не быў толькі часам, калі добра, пост закончыўся, можна нічога не рабіць. Але каб гэты час быў такім часам, калі мы, прыглядаючыся да гэтых першых хрысціянаў, імкнёмся набліжацца да іх не толькі ў такой знешняй пабожнасці, але ў тым, як яны будавалі гэтую супольнасць, якая заснавана Хрыстом і якая збіраецца вакол Хрыста. Амэн. Праз Езуса Хрыста, які праз сваё з мёртвых паўстанне перамог смерць, узнясём нашы малітвы да Бога, Айца Усемагутнага. Молімся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, каб святкаванне велікодных урачыстасцяў вяло іх да сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго заклік да будавання братэрства і спакою ў свеце адказвалі ўсе людзі. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб няспынна ўзносілі да Бога даверлівыя малітвы і згаджаліся з яго воляй. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі, каб сустрэча з Хрыстом назаўсёды перамяніла іх жыццё. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ў цяжкіх сітуацыях умелі спадзявацца на Божую дапамогу. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты няспынна ўдзяляеш нам сваю дапамогу. Дзякуем Табе за Твою бязмежную дабрыню. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Праз Твое святое з мертвых паўстанне, Боже Сыну, отпусти наши провины. Мы верим, что Ты с мертвых повстал, життя вечное нам даровал, от смерти нас откупил, свою святую моц явил. Праз Твое святое з мертвых повстане,
Боже, Сыну, отпусти наши провины. Мы верим, что Ты с мертвых повстал, життя вечное нам даровал, от смерти нас откупил, свою святую моць з'явил. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, прими ласкаво дары Твоих верных, и дай-ка подкупленные Твоею опекою, яны заховали отрыманные ласки и досягнули вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесены ў ахвяру ужо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўскрикаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе,
каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на уваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Amen. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмеливаемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, подари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Христос воскрес, Христос воскрес, Аллилуйя, Аллилуйя. Нам радость принес, нам радость принес, Аллилуйя, Аллилуйя. Повстал и живе, повстал и живе, Аллилуйя, Аллилуйя. Життя нам дає, життя нам дає, Аллилуйя, Аллилуйя. Кривьою своей, кривьою своей, Аллилуйя, Аллилуйя. Обмыл нас грехов, обмыл нас грехов, Аллилуйя, Аллилуйя. И он смерть перемог, и он смерть перемог, Аллилуйя, Аллилуйя. Наш Господь и Бог, наш Господь и Бог, Аллилуйя, Аллилуйя. День полный хвалы, день полный хвалы, Аллилуйя, Аллилуйя. Возрадуйся и ты, возрадуйся и ты, Аллилуйя, Аллилуйя. Весело спевай, весело спевай, Аллилуйя, Аллилуйя. Христа прославляй, Христа прославляй, Аллилуйя, Аллилуйя. Веселый день для нас настал, якого свет увесь жадал. Сегодня Христос с гробу встал. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Владар небесный к нам прибыл, як цвет на сонику зацвел. По смерти знов з нами зажил. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пекельну нет розвоював, усіх злочинців покарав, а грешним ласку даровав. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Молимся. Боже наш Отче, аховай заўсёды Твоей любов'ю збаўленых Тобою верных і ученика подкупленные праз муку Твоего Сына. Яны няспынна радаваліся Яго хвалебнаму з мёртвых паўстанню, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. О найсвятіша гостия,
служать моцы нас ворожия. Поможи нас, дай силу нам, один и в Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, о владарство свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Отче с неба Божа, Сыне Откупитель, свету Божа, смилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, смилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати ласки Божией, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовая, святыня хвалебная, молись за нас. Святыня славная, побожности, рожа мистычная, молись за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молись за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молись за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молись за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молись за нас. Утешальница засмученных, успомога християнов, молись за нас. Королева анёлов,
Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева панов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися ми годними обіцяння у Христових. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заусёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Амин. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утекае, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненный до Тебе, о Панна над паннами, и Мати нашей мкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачуши стою. О Мати слова, не погоржай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Амен. Таємницю сакрамента восхваляймо широ все, тратить моц старое право, Божо новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки.
Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Хай жа будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Хай жа будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Хай жа буде прославленный найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Бережи нас у змаганні супроть спокусов і пасток злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодно словом, а ти молись за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, как и мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли.